ubuzima bw'ubuzima kuko nizeye kuko umwana waje yagiye kandi yagiye neza. Hari amateka akomeye cyane bikavuga ngo Bwana asifiwe. Hano si iwacu, aha si iwacu dutegereje umukiza. Dutegereje umukiza ko azaza kugira ngo nta handi gatuzoca tuzoba tugenda gutya twese baramubaje bihangane bakomere bagwanye urugamba rukomeye. Ariko mureke nsubire kubera ubuzima bwase numva rubwirize numva rusenge kubera kera nakomeye kandi nubishisha imbaraga ngo baremesha mu gikorane mwese kandi tugataramira Imana kuko dutaramira umukristo. Ntabwo tuba tudokirosha abakristo ngo nitumara duse n'abantu basa nabicaye. Mwese sije baje guhumuriza. None gana akomeye namwe ni mukomeye. Amen. Semeni amen. Hallelujah. Turaga papa. Turaga babisirira Imana. Bwana asifiwe. Twokora iki kinyamurenge tugasa n'abantu basa n'abifasha tugakora kinyamurenge ariko umwuka wera irashitse. Imbaraga z'Imana zitibutse, imbaraga z'Imana zira, imbaraga z'Imana zira. Haleluya tunesha. Haleluya. Natekereza mbwira muri umuna wanje namubwira ngo kuko nasambona ni wabaye cyane kubera ni umwana yacikanye kandi amushikanira mu maboko. Ariko jambo naramubwiye ngo umwana acikanye ufuka musenga Imana. Amen. Amen. Ashikana ndamuhumuriza n'abashiki banje bahumure, n'umugore wanje bahumure, n'umuryango bahumure, itorero rihumure, abantu bose bahumure. Kubera kuko tuzi Imana. Sema amen. Amen. Nubisha igitaramo murukerera bwira bacu kurumvisha igitaramo. Ndavuga ngo nyuma y'umubabaro, nyuma ya bino bihe byose birabi n'ikirokoro. No arukunze mutazagira ikibazo, wamara kugira ikibazo ukavuga ngo ikibazo cyawe none gasimo fata kino kibazo cyane cy'urufugo wabaye umwana. Ngo byana ngo Yesu ndatabaye, pastor ndatabaye ngo nakiko.
wagenda wakibazo we kuri pastor Ndatabaye kandi ari cyewe cyabonye ko kigomba kuzaho muri wa mwanya no kurifata ko atukuzo ye. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ejo numishakati umutima ndaba ngo wamana we babarira mugoroba yiri mana jenye ndabira ngo mana babarira kubera nishaye ntaguse mu ndirimbe kubera mwese kuri bino biro bisa bibaha ndabizi ko ndokwiha cyangwa mu beshi ndabizi ko zantabara semenya amen ndabizi ko zantabara ndabizi ko ndashaka matero ngari ubwo abantu benshi bamo kwibwira ngo se ndabona ahumutse ko cyangwa ndimusi amen ndibuzima bw'ubuzima kuko niseye kuko umwana wanje yagiye amen kandi yagiye neza hari amateka kubeshya haleluya bikavuga ngo Bwana sifiwe amen hano si watu aha si watu dutegereje umukiza dutegereje umukiza kwa sasa kugira ngo ntahandi gatuzoje tuzatugenda gutya twese baramubaje bihangane bakomere mwagwanye urugamba rukomeye ariko mureke nsubire kubera ubuzima bwasi numara ubwirize numara usenge kubera kera nakomeye kandi nubishisha imbaraga ngo barabesha mu gikorane mwese kandi tugataramira Imana kuko dutaramira umukristo ntabwo tuba kirosha abakristo ngo nitumara dusena abantu basa nabicaye Mwese sije kwaje guhumuriza. Sije kwaje guhumuriza. None ganakomeye namwe ni mukomeye. Amen. Semenya amen. Haleluya. Turaga papa. Turaga babisirira Imana. Yatunze Imana. Thank you.
bagutegereje umukiza kosa maze guhindura Bibiliya wise n'ubwiza bw'ukuri Mana yacu ikomeye turaguhimbaje Mana
kubwira ba papa wa Irene na ba nyirasenge na ba sekuru n'abandi bose n'abaturanyi. Bang is on the
tugakusha abera mwihangane tuzaruka nuko turwaza ndetse tugakusha abera Uyu mubiri wambaye uw'igihe
umugisha. Reka twakire pasiteri aze atwakirira amateraniro kugira ngo tuze gukomeza n'izindi za gahunda. Karibu. Barakoze abavuye kuririmba. Asante kwa wale wanaotoka kuimba. Bageze neza ku ndirimbo zihumuriza imitima. Asante kwa nyimbo za kuleta faraja mioyoni. Reka dusome ijambo twakirane hano mu gitabo cy'Yohana. Tutasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana